Pemirsa Perumda Pasar Sewa Kadarma mewali ngicenin ayahan majeng para pedagang sani kesayubin ring 16 pasar. Pedagang kekaryanin premi asuransi antuk ngicenin jaminan pet prada pedagang nampenin pikobet utawi bayar ritat kala madolan. Rau mangkin, pedagang sampun terverifikasi oleh BP Jam Sostek, kantos langkungan kali talian diri pedagang. Premi sani kekaryanin kantos Mei, warsa kali tali kali likur sampun ketaur oleh Perumda. Dirut Perumda Pasar dan Pasar Ide Bagus Kompiang Wiranata Mausang, Tio sampun ketaur, nanging kanton nyantosang verifikasi Malaysiu 500-an diri pedagang. Kompiang Wiranata Latarang, pedagang sani kausulang muliang asuransi wanta penyewa kios, utawi los sani wenter ring pasar duen Perumda. Nanging durung samian persyarat sani keterima saking asuransi, santukan kantun wenten makata pedagang, sani durung negepin persyarat inucap, yening sampun jangkep, antuk selanturnya nih samian pedagang side mulihang asuransi. Indik prabeyo premi sejeroning pedagang inucap, wanta 16 tali ulung rupiah. Baik ketandane sampun naur antuk langkungan 50 yuta majeng langkungan kali talian pedagang sani lolos verifikasi. Sani sampun kajuang oleh asuransi langkungan petang talian diri. Baik ketandani medui anceng kali bulan pungkuran samian pedagang sampun terverifikasi. Guskowi taler mausang, pengarian asuransi puniki metetujon ngicen jaminan perlindungan pekerja non formal, pemekas majeng para pedagang, tani winter ring 16 pasar ring Denpasar. Antuk naur premi 16 talian rupiah abulan antuk adiri pedagang, ipun sampun sida muliang jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, sasantunan. Asmara Putra Bali Pos Nguning.